И я буду говорить в большей степени не вот этом большом Майяпуре, Bet šiandien aš gal kalbėsiu ne apie tą didįjį Maipūrą, а я буду говорить о маленьком Майяпуре. o aš kalbėsiu apie mažą Maipūrą. Что вокруг там много квадратных километров находится вот эта святая Дхама. Bet ten daugeliu kilometrų tęsiasi ta šventoji Dhama. Господь Чайтанья появился 500 лет назад в этом месте. Kaip tik prieš 500 metų toje vietoje atsirado Viešpats Čaitanija. И он начал публичное пение Хари Кришна мантры. Ir jis ten pradėjo viešą Hare Krishna mantros giedojimą. Он разрешил каждому петь Хари Кришна мантру. Jis leido kiekvienam giedoti Hare Krishna Mahamantrą. Хари Кришна мантра, она очень возвышенная, Hare Krishna mantra labai yra išaukštinta, очень могущественная. labai galinga. До его prишествия она была известна Iki Viešpaties Čaitanijos atėjimo jinai buvo žinoma. самым святым преданным Господа. Buvo žinoma tik tai patiems artimiausiams, švenčiausiams Viešpaties atsidavusiems. Но не было благословения, что каждый из нас, то есть каждый из обычных людей, мог бы петь Хари Кришна. Bet nebuvo palaiminimų, kad kiekvienas iš žmonių, paprastų kaip mes, galėtumėm giedoti Hare Krishna Mahamantrą. Она была только для избранных, только для святых. Jinai buvo skirta tik tai patiems išrinktiesiems ir švenčiausiams žmonėms. И только сам Господь мог сказать каждому. Ir tik pats Viešpats galėjo pasakyti, kad čia kiekvienam. Начинается акция. Prasideda akcija. Каждый может просто начать петь Хари Кришна мантру и стать счастливым. Kiekvienas gali pradėti giedoti Hare Krishna Mahamantrą ir tapti laimingu. И вот эта акция продолжается 10 тысяч лет. Ir vat šita akcija tęsiasi 10 000 metų. 500 лет уже прошло. Jo praėjo 500 metų. Надо торопиться. Reikia skubėti. Сюда сейчас полубоги, то есть, как бы это сказать-то по-русски, короче, ля-ля-ля-ля-ля, вот есть райские планеты. Nu, tai pabandykim suvokti, yra rojinės planetos. Они подобны курортам во Вселенной. Rojinės planetos yra panašiai kaip kurortai И на visatoje. курортах есть туристы, O kurortuose žinote, kad yra turistai. а есть местные люди. Kokie? Местные. Turistai būna vietiniai gyventojai. Не туристы, а местные люди еще есть, Dar yra vietiniai gyventojai, к которым приезжают туристы. pas kuriuos atvažiuoja turistai. Они хозяиновы гостиниц, там, администраторы, там, всякие повара, ну, которые... O vietiniai gyventojai yra kaip viešbučių šeimininkai, vyrėjai. И в раю есть туристы, которые пришли туда. Ir varoje irgi taip pat yra turistai, kurie ten atvyko. А есть местные, которые организуют рай. O yra vietiniai, kurie organizuoja rojų. Вот будет же Киртанамела, и там есть оргкомитет. Ну, Tarkim, bus čia pas mus, sakančią savaitę Kirtanmelai, ten yra organizacinis komitetas. и вот этот оргкомитет рая называется полубоги. Ir tas organizacinis komitetas rojuose turi pavadinimą savo, kad jie yra pusdieviai. Не путайте с теми, кто туда пришел, ну, как бы, ну, туристы. Nemaišykite juos su tais, kurie kaip turistai, kurie ateina laikinai. Так вот эти полубоги, то есть устроители рая, в очередь стоят, чтобы воплотиться на землю. Tai įsivaizduojate, tie rojinių planetų pusdieviai, jie stovi net eilėje, kad galima būtų įsikūnyti žemėje. Потому что здесь каждый может петь Хари Кришна. Nes čia kiekvienas gali giedoti Hare Krishna Mahamantrą. Они бы забрасывают все свои раи эти все. То есть не хотят в раю жить. Jie šiaip nenori gyventi tame rojuje, jie galėtų palikti jį. И хотят воплотиться на земле. Jie nori įsikūnyti žemėje. Здесь движение Санкиртана, читание Махапрабху. Nes čia yra sankirtina, reiškia Viešpaties Čaitanijos judėjimas. Харе Кришна, 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 Харе, Харе Рама, Рама, Харе. Наши гуру Искон, во что они дают посвящение? Žiūrėkit, į ką mūsų gūrų Iskoną išventina žmonės. Может, начинает ученик летать, Gal mokinys pradeda skraidyti, или мысли читать, ar mintis skaityti, или всех гипнотизировать. ar visus hipnotizuoti. Гуру Искон дает посвящение в Хари Кришна мантру. Reiškia, gūrų Iskono mokytojas dvasinis duoda išventinimą į Mahamantrą. И больше ни во что. Ir daugiau jis nieko neduoda. Потому что это самое ценное, Nes tai yra pats vertingiausias dalykas. что есть во Вселенной. Iš viskas yra vertingiausias. Посвящение бесплатно. Ir tas išventinimas būna nemokamas. Даже если пока не запомнили, можно по бумажке повторять. Reiškia, kol neatsimenat to šventojo vardo, galite pagal popierį kartoti. Если, как говорится, есть мозги, то есть понимаешь, о чем речь. Jeigu yra smegenis, kitaip sakant, supranti, apie ką eina kalba. Великие полубоги с небес, они приходят за Махамантрой. Reiškia, didieji pusdieviai iš rojinių planetų eina čia, kad gautų Mahamantrą. А глупые люди хотят в рай. O kvaili žmonės nori keliauti, gyventi rojuje. Смотрите, насколько иллюзорное желание. Matote, kokie iliuziniai troškimai. Поэтому сейчас на земле происходит самое важное. Taigi dabar žemėje vyksta patys svarbiausi įvykiai. Так вот, Господь Чайтанья появился в Майяпуре.
Taigi Viešpačitanė gimė Maipūre. И он дал каждому пение Харе Кришна. Ir jis kiekvienam suteikė galimybę kartoti Hare Krishna. И говорится, что поэтому счастье и любовь к Богу затопило весь Майпур. Sakoma, kad laimė ir džiaugsmas užtvindė visą Maipūrą. Началось наводнение. Prasidėjo potvynis. И это наводнение продолжилось, оно стало наполнять всю планету. Ir tas potvynis, reiškia, tęsės ir dabar užpildė visą planetą. Шрила Прабхупада 65 по 77 год научил петь Харе Кришна всех. Šitą parodą nuo 65 iki 70 metų išmokė kiekvieną kartoti Hare Krishna. Потом говорится, что начнется еще распространение этого по всем планетам. Ir paskui sakoma, kad tai, reiškia, sklis po visą planetą. Полубоги будут возвращаться и рассказывать на своих планетах, учить всех. Ir pusdieviai grįž pas save ir pasakos, reiškia, apie šitą mokymą. Последнюю историю расскажу про наш